abejo kwebwo bahabuzi aha mico mirungi bigambirwa nyamwebazyo aha kusima no kushongora abashomesa b'ishomero rya gavumenti rya Rwendahi Primary School erukushangwa muri Kyamurari Bugongi Town Council muri Shema District kandi okushongora oku kwebembirwe Senior Education Officer o Ministry y'ebyobwegese okwetorora ihanga ryona. The skill I never use. That is the person that Uganda desires. When mutiyambi ngumwana orarige Rwenda about that kind of person, because once Shemesa much as we tend to focus on D1s, we are preparing someone for the world D. Kirabagarukire yarabura abakuru b'amashomero okugira obwesigwa iwale bishomero wakora research percentage mpango nereka ngo hetisha waryo niki takumanye cyarukora kandi hetisha abana amanye cyarukora ishemondo teba kuzaraine koreba umuntu aide cyarukora umwanya gwana ekiri kongera hantunguka oba yaba atine mwana onkana retere kintu kugendo misho ubwo mumukire muta musihi. Abebembezi b'ishomero rya Rwendahi Primary School basimira abashomesa ahabwa gukora bigezo bwe cyamushanjo aho bihire yabeja 29 omwidara ryo kubanza ahabeja 51 hatu wiya umushomesa kamutwara umushomero takora torka takura kure kandi waza kuri okiye umushomesa kamureta umushomero yine system grade za kora noye buzo tuzarbe. So abashomesa bona bine capacity na capability yo kora bana ba perform. But what do you have for them? That's what matters most. Namwe n'abashomesa nobwe turyibanja yarya kafuna konko mushomesa arangu yatunga sentence. Namwe n'abashomesa mwe numukora batandika kurundo kutoranse gukora imyanya yitu ubana amashomero ubana amakanisa kandi ndeba ngo umurimo gututu gukoraje. Mukuru w'ishomereri aterire gavumenti omuranga ahibura ry'abashomesa gweno rukagana n'abashatu wakigebera resho y'abashomesi 10 cyukutahamu shanga turabura mutwitagaba abashomesa bashatu echo kuma kushkorera umukuru tawundira kana buchikwataho academic nkabaso kumuzamo misho. Ishomero rya Rwendahi Primary School niryo ryasingira amashomero ga gavumenti muri Bugongi Town Council omukora bigezo bwe cyamushanjo ahabwa mwako gwenko 2025 gasha kwa Mike Twachire.